ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯒꯦꯕ ꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯝꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ without much difficulty state government haibadi chief minister na aina control tawba yab adu mahaki mahakna control gamdaba madugi control tawnabagi mamonda magi kano capable magi kari haisige magi vision yaudaba magi administration ki hai singbadu yaudabduna aduna tradi kari haigani ai waije si waije haidadi kari haigani aduna maramodna lansi sum satharak chai masi tha kunma thu chanchal ka dore almost chai ani phajal ka dore mai pidagi mai jau ba matamdu da chuchampur da torok lando then and there aduda dum control torbe yapne with a heavy hand torbe yapne president will take antanati hoji suni president will junate state committee makhale adu tohongre thakun chaksale ngasidi aikoina matamdu da lanji uramba saklo do ngasigi lanji saklo jiga ngasidi amuk shauthore hanadi laikai du da yum ma mai sak bane ngasidi akoi bagi thangnabda le yum ni loi mai waire mai chaksal le asina ngasidi aduni chief minister matomda na ngasidi control do bangam gadra ina question laise adubu manipur da leriba more ngasidi 70,000 akoigi security Indian security forces has Indian army Assam rifle leriba atai paramilitary force leading 70,000 in the lady there magi mathanda manipur ki state government ki police ki commando sing armed police sing MR sing IRP sing lady there habadi pulai by force si mi lakh amaru lady habadi yamdar mi lakh center ki 70,000 minimum level do ni state ki lady si yamdar si kuchai le bane lakh amati le lady ba kari haji security personnel armed security personnel lakh amasta laina control torba yabado ngasidi tawde dan sum chakal da lui changlai ha adubu all meeting council la hada haiki bagumna masila ya prime minister na lefange haragani hojiksu maki hukumda ni maki hukumda lepan banaba kelo ne haba marandi ai ko da landara iba khongjai singji lakh da landara banati lakh nate thousands nate few hundreds matui akoi wormity council na koi matam handaki thaji ki manung da oiramgani akoi na x da thagatana thambani karamba mafamda no khongjai na akoi na lan tari je akoi na manipur ki outline map ye district map ye ga angang ba spark thuk ba angang ba akoi ki lan kamari bom pamse masi akoina akoi x da loina yawbani tho thambani hojiksi maruina local media fal based media maitei jingi tawriba cable tv ne na tawri singsina misinformation campaign ne moje khangdadana tawbaja khangadi tawbora boy asi khongjai singna maitei ne attack tawna laiba ka khongjai na ngasiji manipur si hanigi manipur natrabani asmaya noi khangnarisi nasi karamai tawda tawri loi boina analysis tawmu tamda
international worldly regional koi kano ga si yausan na international politics ka international conflict on ga puture e adu ju level am da khana ba yai adu ngasi koi da lan tarais di ate ate chingya tam ya ne imphal gi akoi bi chingya tam ya da ne jo sapur dei kapuk panate tengnu poli kapuk panate more dagi kapuk panate kangpong pidi kapuk panate chingya tam ya akoi na chingkhong da lere moina chingthak da lere hadi imphal gi akoi ba imphal gi governor gi chief minister gi mamang da lere ba akoi gi 0 mile gi nung do adudagi kilometer akoi gi kano da di aerial distance di kilometer 10 dagina 15 bhau ga ki radius da leiba mafam ngakta ne manipur gi border da na te ba manipur gi interior da na te ba tawri singje asigi da thoi ba nomai kamna ba se masi le phan mada sigi normal si ja hanjal ku ya ga do ne ba mi ji yum da su kayo li kai to wi le irang thoe khana ga di khana bi han le phan lo ba aju man ko na bisa to se ba khana now the point is kari no center gi bangaraba india gi army central gi paramilitary force leiba singsi leina kari gi damakta no ba makoina la ta le se kari gi damakta no ba la sum chathari se haidi aina ne sai par ga ngang lam du lam hin ga ko no ne sai par ga I thong machin le thang da karam ngang lam hin ga da gi hai bi